आज गणेश चतुर्थी आणि सगळ्या गोंयकारांक गणेश चतुर्थीच्या खूप खूप शुभेच्छा. गणपती बाप्पाचे आशीर्वाद सगळ्या गोंयकारांचेर अशेंच आसचे. सूख आनी समृद्धी सगळ्या गोंयकारांक मेळची आणि जी जनतेची सेवा करपाक लागून आमकां फुडें काडला ते जनतेची सेवा करपाक लागून त्याचे आशीर्वाद सदांच आमच्या फाटल्याचे आसचे आणि सगळे जनतेचे आशीर्वाद आमचेर आसचे. धन्यवाद. सकलाय जगद्धिताय नागाननाय श्रुतियज्ञविभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो जुगदामाज्यस्य बृहस्पतिर्जन्यामि मन्तनोत्पाष्टञ्जन्यगुंसामि मन्दधातु विश्वे देवा संयमादयन्तामूं प्रातिष्ठाओमस्ये प्राणातिष्ठन्तु अस्ये प्राणाक्षरन्ति भवद्रिका मम गणपतये नमः. पंचामृतस्नानसम्प्रदाये पंचामृतस्नानान्ते आत्मसंगजासनि वसुसनि लोकसन्न्यवयसनि प्रजां बहुलां मे करोत्पन्नं पयोरेतु अस्मादुष्टाय गुंहवे तदननं मे सुतवीरगुंसुताय आत्मसंगजासनि वसुसनि लोकसन्न्यवयसनि मे प्रजां बहुलां मे करोत्पन्नं पयोरेतु अस्मादुष्टा चन्द्रमां सूर्यादशो सूर्यो जायत श्रोत्रात् भाष्य प्राणशमता धन्यजायत ओम गणपतये नमः. आराधिग्रहणं मानदुर्भत्तं दुर्भजं वयं दुर्वा महादेवानामस्तुवन्तमोदुष्टं देवहूतं मात्रं महेश्वरं मावपारुवन्दनां ज्योतिषीयमां Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.